Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarirukanye mu menyeshamakuru umufaransa kazi akorera ikimenyeshamakuru candika cy'abongereza Reuters. Ku munsi wa kabiri yararonse ikete rimusaba kwitaba igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu Kinshasa. Cyaciye kimwaka pasiporo gica kimwuriza indege yaja i Paris mu Bufaransa iciye i Addis Abeba muri Ethiopia. Sonia Role yavuze ko atasiguriwe igituma yarirukanywe. Amakuru kuri Somalia, abahinga ba ONU bavuga ko umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab wongereje iminyuro ukuramwo amafaranga irenze aho yakura mu bikorwa byayo bimenyerewe. Umuhari ubu wahisemo gutoza amatagisi ku mabariyeri, ku mazu no ku bari mu bikorwa byo kubaka. Washington, ijwi rya Amerika. Tukibandanya ku makuru yerekeye Afrika, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ejo ku munsi wa gatatu yatangaje ko igihugu ciwe kirangije igikorwa c'inteko za Balkane z'abanyaburaya zari kugwanya iterabwoba muri Afrika. Izo nteko zari zimaze imyaka irenga 10 muri ivyo bikorwa. Abasirikare b'Ubufaransa baranswe na bamwe bo ku mugabane wa Afrika babona ko ari inteko z'abakoloni ataco ziriko zirakora kigaragara. Abasirikare bo mu nteko za Balkane barungitswe muri Mali mu 2013 igihe abajihadiste bari bafashe igice kinini c'uburaruko bw'ico gihugu imbere yo gusubizwa inyuma. Tukiri muri Afrika, mu ihembe rya Afrika, ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryarateye akamo ejo kuwa gatatu aho risaba ko ibifungurwa n'imiti vyinjizwa ku bwinshi mu ntara ya Tigre iri muri Ethiopia. Intambara hagati y'inteko za leta n'abaroberi muri Tigreya yatumye iyo ntara yo mu buraruko bwa Ethiopia yinjira mu nzara n'ubukene bw'imiti. Washington, ijwi rya Amerika. Mevugwa mu makungu, muri Irani amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yavuze ko ibisagara byo mu burengero bw'igihugu byakoze imyiyerekano ejo ku munsi wa gatatu. Iyo myiyerekano yakozwe mu kwifatanya n'abandi mu kigandaro kimaze iminsi 40 kuva abajeje umutekano bishe abari muri iyo myiyerekano mu bumanuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Rwanda, abadepite mu nteko nshinga amategeko barasaba ko ikibazo cy'abantu bafungirwa mu kato cyangwa se bakorerwa iyicarubozo muri gereza gisuzumwa na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Yagejeje raporo y'uyu mwaka ku bagize inteko nshinga amategeko imitwe yombi i Kigali. Asumutakaboyi. Iyi komisiyo ivuga ko yagiye mu magereza yose yo mu Rwanda, mu bigo byita ku bakuze, ndetse banareba uko uburenganzira bw'abafite ubumuga bwubahirizwa. Ibikubiye muri iyi raporo ni ibyakusanyijwe kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize wa 2021 kugeza mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Bamwe mu badepite bagaragaje izindi ngingo zikwiye gusuzumwa mu zibangamiye uburenganzira bwa muntu. Uyu ni Depite Frank Habineza. Biravuga ko abantu bavuga ko ari imfungwa ziri bya politike ndetse n'abanyamakuru ngo ko batemerewe gusurwa kandi ko bafatwa nabi. Amatubwira ko mwabibonye, usanga hari ikibazo cy'abantu bafungwa bakababere bakarekurwa n'inkiko ariko bagatinya gusaba indishi leta. Kugira nabo twasaba ko mwabakorerwa ubukangurambaga kugira ngo abantu bavuga ko ari ibintu bisanzwe ko barega leta bagasaba izo ndishi niba barafunzwe bakarekurwa nta cyaha bafite. Ibi kimwe n'ibindi byabajijwe by'abantu baraswa n'inzego z'umutekano ku mpamvu z'amakosa anyuranye baba bakoze nabyo byatunzwe agatoki na bamwe mu ntumwa za rubanda. Depite Jean Claude Ntezimana. Hari ibigenda bivugwa biba bidafite evidence cyangwa bitagiye mu nkiko bitakurikiranwe by'aba bantu baraswa bagerageza gutoroka za gereza. Nagira ngo ntange inama kuko mu bindi bihugu usanga umuntu ugerageje gutoroka kandi yari ari mu maboko y'inzego z'umutekano hari uburyo buteganywa bwo kumuca intege bakamurasa amasasu atari buze gutuma apfa. Ikibazo cy'abantu bafungirwa mu kato cyakunze kumvikana mu nkiko, aho bamwe mu bagororwa bakunze kubigaragariza umucamanza. Mu minsi ishize Kayumba Christophe wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda waje kuregwa icyaha cyo gufata abakobwa ku ngufu, yaje no gushinga ishyaka yise Rwanda's Platform for Democracy RPD. Yabwiye urukiko ko afunze mu buryo bwa kato ndetse akaba atabona n'inyandiko z'ibirego.
umunyamakuru Cyuma Hasani nawe yakunze kumvikana avuga ko muri gereza ya Mageragere aho afungiye akorerwa iyicarubozo. Karasira Aimable nawe uregwa ibyaha birimo guhakana jenoside no kuyihisha ingiro no gukwirakwiza ibihuha. Ibi byaha byose arabihakana. Nawe iyo aburana yumvikana avuga ko afungiwe mu kato kandi ko ubuzima bwe buri mu kaga. Karasira yakunze kumvikanisha ko arwaye ihungabana n'agahinda gakabije hamwe na diabete kandi agasobanura ko adahabwa ubuvuzi bukwiye. Ibi yaraherutse kubigarukaho ubwo yitabaga urukiko mu kwezi gushize kwa Cumi. Bwana Niyonsenga Shadrack ni umunyamakuru uherutse kugirwa umwere n'urukiko nyuma y'imyaka 4 yamaze afungiwe muri gereza ya Mageragere iri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yiyemeje ko muri iyi gereza yafungiwemo harimo iyicarubozo ariko ntiyanabihakanye. Wenda kugusurwa bwo ntabwo nahita mvuga ngo yego cyangwa oya kubera yuko urumva ntabwo tuba tuzi amakuru yabo, ariko icyo nkwemerera ni uko hari abantu baba badafunze mu buryo nk'ubw'abandi. Ikibikubwira ko bahari ubundi ko muri gereza biba biteye abantu baba bari kumwe bari mu gipangu bahura bakavugana, ariko abo ngabo ntabwo muba muzi aho bari. Bumva bakubwira ngo barakapangu barimo abari amakuru nyine ari aho ngaho bigaragaza ko baba batari kumwe n'abandi. Presidente wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda Marie-Claire Mukasine wahakana iby'iyicarubozo rikorerwa abagororwa. Duhura mu muhezo bakatubwira aho kugeza ubu ntabwo tuzi twebwe niba hari imfungwa za politike tubona ahangaha na cases twagiye tubona n'iz'abantu bakurikiranyeho ibyaha. Rero nabwira ko mu birego byose twabonye kugeza uyu munsi nta kirego cy'umuntu wanze gusurwa hariya muri gereza twari twabona. Asubiza ku kibazo cy'iraswa ry'abantu baba bakurikiranyweho ibyaha bagashaka gucika ubutabera nk'uko bikunze kuvugwa n'inzego zishinzwe umutekano, uyu muyobozi yumvikanisha ko leta yubahiriza amategeko ari mu gihugu mu kurenganura uwaba yahohotewe. Icyo rero cyo kurasa abantu ngira ngo n'inzego zibishinzwe nazo zirabivuga ko abantu bakwiye kwitonda. Niyo umuntu yagucika ariko nyine ukarasa koko ahantu hatuma atagucika. Ntabwo navuga ngo hari ubushake bwo kwica abantu cyangwa kugira gute, ariko nanone iyo bigaragaye ko hari ababikoze mu buryo budakurikije amabwiriza nabo inzego zibashinzwe zirabikurikirana. Abadepite bagaragaje Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu ko basanga hari amasezerano arengera uburenganzira bwa muntu igihugu kigomba gushyiraho umukono. Presidente wa Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu yagaragaje ko umukoro wabo ari uwo kwereka leta ayo masezerano arengera uburenganzira bwa muntu igihugu kiba kitarashyizeho umukono kugira ngo harebwe ku buryo ayo masezerano igihugu cyayemeza. Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda ivuga ko leta imaze gutera intambwe ikomeye mu kubungabunga uburenganzira bwa muntu, ariko hakiri ikibazo gihora kigaruka muri raporo zayo buri mwaka. Iki kibazo cy'ubucucike mu magereza yo mu Rwanda no kuri iyi nshuro cyongeye kumvikana. Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu ivuga ko mu magereza 18 ari mu gihugu hose hasanzwemo abagororwa 79,673 kandi gereza zigomba kwakira abatarenga 61,061. Iyi komisiyo isaba leta kwihutisha izindi ngamba zafasha igihugu gukurikirana abakekwaho ibyaha ariko bitabaye ngombwa ko bafungwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Irahe mu Buholandi yabunganira umunyemari w'umunyarwanda Kabuga Felician mu rubanza regwamo ibyaha bya jenoside kuri uyu wa kane barahabwa umwanya wo guhata ibibazo. Umutangabuhamya umaze iminsi 2 agaragaza ko yiyumviye Kabuga ashishikariza abantu gutanga amafaranga yo gufasha igisirikare cy'u Rwanda muri 1994. Temistokle Mutijima, umunyamategeko Madame Françoise Mate yabwiye urukiko ko 2/3 by'ibibazo byose ateganya kubaza umutangabuhamya CAB 007 bidashobora kugaragaza umwirondoro we. Nyamara hafi igice cyose cyari gisigaye kuri uyu mutangabuhamya cyashyizwe mu muhezo igihe kigera ku isaha irenga. Uretse umutangabuhamya CAB 007 wakomeje ubuhamya bwe mu iburanisha rya none hanumviswe umutangabuhamya wundi w'ubushinjacyaha, uwo ni wahawe izina rya CAB 009 mu rwego rwo kumurindira umutekano. Uyu mutangabuhamya yakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda igifungo cy'imyaka 30 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside na n'ubu aracyafunze. Yemeza ko ari mu bahawe imyitozo yahabwaga urubyiruko rw'interahamwe z'ishyaka MRND n'impuzamugambi za Sederi, kandi ko yari mu bagize umutwe w'urubyiruko rw'abasivili wo kwicungira umutekano Autodefense Civile.
mu buhamya yemera ko yahaye ubushinjacyaha bw'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zashyizwe n'inkiko mpuzamahanga bwasomwe n'umushinjacyaha Cab 009 wari utuye ku Gisenyi, yemeza ko muri jenoside yabonye Felicien Kabuga inshuro zigera kuri enye. Muri izo nshuro harimo ebyiri yamubonye kuri hoteli Meridie yo ku Gisenyi n'izindi ebyiri yamubonye kuri Stade Umuganda. Umutangabuhamya avuga ko aho kuri hoteli Meridie bwa mbere yahamubonye yitabiriye inama yatumiwemo abategetsi ba gisivili n'aba gisirikare hamwe n'abacuruzi bakomeye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu mu 1994. Muri iyo nama Cab 009 avuga ko Kabuga Felicien ubwe yahagurutse akivuga mu mazina ye, nyuma ageza ijambo rye ku bari aho. Muri iryo jambo umutangabuhamya avuga ko Kabuga yakanguriye abanyemari guha leta umusanzu wo kwifasha kugura intwaro. Iyo misanzu umutangabuhamya avuga ko yatanzwe, hanyuma Kabuga agasezeranya ko intwaro zizahagera mu minsi mikeya. Bwa kabiri uyu mutangabuhamya abona Kabuga mu nyandiko yavuga ko hari kuri Stade Umuganda nyuma y'iminsi 3 inama yo kuri Meridie ibaye. Aha naho Cab 009 avuga ko Kabuga yari kumwe n'abategetsi n'abandi banyemari bari mu witwa Mathias Nyagasaza. Aho kuri stade naho umutangabuhamya avuga ko Kabuga yasabye abari bahari gutanga amafaranga yo gufasha igisirikare mu rugamba rwo kubuza abatutsi kongera gutegeka igihugu nk'uko babigenje mu myaka yahise, bakajya bafata abahutu nabi cyane. Umutangabuhamya agakomeza avuga ko Kabuga yongeyeho ko yumvise ko hari abahutu aho ku Gisenyi bahisha abatutsi. Yongeraho ko mu kurwanya umwanzi bagomba guhera mu mizi, bitashoboka gutsinda umwanzi utera aturutse hanze bataratsinda abanzi babana nabo. Uyu mutangabuhamya avuga ko yongeye kandi kubonera Kabuga kuri hoteli Meridie ubwo yahabwaga amabwiriza na Colonel Anatole Nsengiyumva yo kujya kuzana intwaro Igoma. Aho Igoma akavuga ko intwaro bazipakuruye mu ndege nini bazishyira mu makamyo yo mu bwoko bwa Benzi yari yanditseho amazina ya Kabuga. Umutangabuhamya mu nyandiko ye avugamo ko intwaro zigeze ku Gisenyi, Kabuga ubwe yatanze uburenganzira bwo gupakurura amasanduku zarimo, akanatanga amabwiriza y'uko zigomba gutangwa. Iburanisha rya none ryasojwe abunganira Kabuga batabonye umwanya wo guhata ibibazo umutangabuhamya Cab 009. Umucamanza Ian Bonomi yanzuye ko ibyo bizakorwa kuri uyu wa kane. Yihaniza umutangabuhamya kutagira uwaganira nawe ku buhamya azatanga. Iburanisha rya none naryo Felicien Kabuga yarikurikiraniye mu cyumba cy'urukiko yicaye mu kagare k'abafite ubumuga. Umunyemari Kabuga Felicien wari mu bashakishwaga bibanze kuva mu 1997 ku byaha bya jenoside yari imaze kuba mu Rwanda, akurikiranweho ibyaha bya jenoside, guhamagarira abandi gukora jenoside, ubwumvikane bugamije gukora jenoside, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ubwicanyi no kurimbura nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ni ibyaha waburana hakana, akavuga ko byose ari ibinyoma, nta mututsi yigeze yica, ahubwo yakoranaga nabo mu mirimo ye y'ubucuruzi. Urakoze Themistocle Mutijima. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden aravuga ko amatora yabaye kuri wa kabiri yagaragaje ko Amerika ifite inzira iboneye ya demokarasi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu, Perezida Joe Biden yavuze ko ishyaka rye ry'abademokrate ryitwaye neza ugereranije n'iry'abarepublikani benshi bahamyaga ko rizabona amajwi menshi. Barura ry'amajwi ntirarangira, ntiharamenyekana ishyaka rizaba rifite ubwiganze bw'amajwi mu nteko y'abadepite. Muri Sena buri shyaka rifite abasenateri 50. Umugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Hilaire Ntaganzwa utuye muri leta ya Florida. Ngiye gutora kuganije kinashize imbere n'abajeni mushasha bwa mbere ko nahora mba iyo mu karere ka Washington muri Virginia, naho nimukiye muri Florida. Ntabwo nzi n'abantu benshi ngaha muri Florida natora mugabo ikiri cya mbere nakubwari nashyize imbere demokarasi uko ndavye ibyo duhitiyemwo ingene bijya byabaye tariki 6 z'ukwa mbere. Ibintu byoroshe, ndabona ko atari ibintu byoroshe dushobora gusubira inyuma cyane gose. Hanyuma ugasanga hariho umugwi bashigikiye wahora atwara igihugu Trump, ugacubona yuko bahakana ko amatora ajya yabaye, bakavuga ko yibwe kandi bizwi neza ko atigeze yibwe. Nicyo cyari bibiri mu bintu bintera ubwoba kuko dusubiye inyuma ku ntambwe ya demokarasi. Mukaraba nka bamwe benshi bari muri iyo migwi ugasanga harimo abafite n'agatima k'amacakubiri, ntabwo byoreka gutera ubwoba. Nico gituma jewe mu kuja gutora ikintu ca mbere nashyize imbere, nubwo ntari nzi abakandida baha, nashize imbere demokarasi kugira ngo ntidusubire inyuma.
nk'uko imyaka ine yari iheze twabona iyo duhaye dutera tuja cyangwa kuko tubona nka bamwe badashikiye amatora. Ndahera kuri iyo ngingo umushinga ntahe Ntiganzwa, ntituzi neza ishyaka rizatsinda iryo ari ryo, ariko se murebye ishyaka rizayobora kongere muri iyi myaka ibiri iri imbere, icyo mubona ryakwibandaho cyane, ngarushye cyane ku banyafurika, ku banyamerika bavuye muri Afurika, ni iki mwatubwira, no ku banyamerika ku buryo bwa rusange? icya mbere cyose ni uko gushika ubu urabona ko dufite inama nkenguzamateka n'inama nshingamateka. Ndabye n'ubu ndiko ndi imbere ya televiziyo ndiko ndaraba, ndabye ku bijyanye n'inama nkenguzamateka ndacibaza yuko baza kunganya 50-50, hama muri ico gihe urumva n'abademokarate bazoba batsinze kubera icegera c'umukuru w'igihugu aca aba perezida w'inama nkenguzamateka, muri ico gihe baca 51 abademokarate. Mugabo mu nama nshingamateka nibaza ko abademokarate bitaza kuborohera, ariko ntabwo bizoba hari igishushanyo kininiya. Muri ico gihe rero bizogorana cyane rwose, mfashe kumanje gufata ku byerekeye abanyamerika ko harimo Imana yakinze intagondwa nyinshi zizatowe, ariko harimo intagondwa zimwe bazoca bashaka kubuza ko ibikorwa bitera imbere aho bizi gutera imbere. Nibaza rero ikintu ca mbere gikwiriye inama nshingamateka ni uko bashobora gukorera hamwe, hanyuma kugira ngo hashobore kuba n'amategeko bashobora kugira. Kuko kenshi baca baja kujyanira ivy'imigambi, ugasanga iyi myaka ibiri yabo iraheze atari itegeko na rimwe ingirakamaro igiye mu buryo. Nico gituma navuga nti kuri Joe Biden iyi myaka ibiri iheze harabaye igikorwa gikomeye cyane, kuko ndavye amategeko yashoboye kuja mu ngiro, n'amategeko menshi kandi meza. Hanyuma ndazi ku kintu ku kijanye n'intuzeye n'abirabure bava muri Afurika, ikintu ca mbere gihambaye cyane ni uko haba iyo demokarasi, hama tukumva ku gateka. Hanyuma abirabure n'ibijanye n'ubwicanyi bijanye n'ubwoko, kurabona nk'igicanyi maze iminsi buzobora kenshi buhitana abirabure, ugasanga kenshi na kenshi buhitana abirabure. Hanyuma natwebwe abirabure tuva muri Afurika tutavukiye hano canke n'abana bacu bavukiye hano, birateye ubwoba. Urumva ikintu ca mbere mbona gikenewe ko bizokora kugira ngo barabe nyene bagaruka ndabye kubirabure, kugira barangene bagarukane mu mutekano. Ndabashimiye cyane mushinga ntahe Ntiganzwa Hilary ku bisobanuro muduhaye. Muri aya matora handitswemo amateka. Muri leta ya Maryland hatowe guverineri wa mbere w'umwirabura umudemokrate Wes Moore, naho muri leta ya Massachusetts umudemokrate Maura Healey niwe mugore wa mbere uzabutorewe kuyobora iyo leta, kandi akaba umutinganyi. Muri leta ya Texas abademokrate bahabonye amajwi, ariko abahiganje n'abarepublikani. Biravugwa na Nova Nintunze uhatuye, yavuganye na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Abarepublicain nibo bama batorwa cyane, kuko iyi bayita ni nka leta y'abarepublicain cyane. Abademokrate baragerageje kuduza igitigiri cyabo cyane kuvaho Obama atorewe, kuko nko muri Texas yatowe ibice 55%. Iyo yari nivo nini yari yashitseko, ko nka Trump agarutse kwitoza ngira ngo yaronse ibitigiri byinshi cyane. Hanyuma uko amatora yegeranijwe, abademokrate bimvira yuko bashobora kutuza igitigiri cyabo c'abaja mu nama nshingamateka. Muri nkenguzamateka ho abasenateri bose dufise n'abarepublika, igitigiri c'abademokrate cagabanutse cyane kubera ko hariya ku mupaka wa Mexique na Amerika imyaka myinshi abademokrate ntibaguma batorwa. Yamara ubu abarepublicain barashoboye gutora aba Hispanics bashira imbere kandi bagira kampanye nziza cyane. Nk'ubu hariho nka zone kera hahora umudemokrate umubenga hagi muri Republican. Niyo ngaruka tubona ibiriko biraba muri Texas mu miji minini mu bisagara binini n'abademokrate. Abara ino hari ico bita gerrymandering, utusanga nko mu gisagara kinini nk'igisagara ndimo ca Austin
yaba igisagara cose twotoreye hamwe abademokrate bari gutsinda yamara barafashe igisagara baragikata nk'ibice bimwe bimwe zahari abademokrate ugasanga babifatanije n'ahari ba republike benshi muri ico gihe umurepublike aja mu nama nk'impuzamateka n'usanga yatowe nko mu gutora abatwara igisagara abademokrate usanga aribo badomina yamara ugiye mu matora yerekeye igihugu cose yerekeye leta yose kandi usanga ibintu bihinduka. Abanyafrika bari ngaho muri rusangi canke abirabure muri rusangi mubona batora gute? Mwabuze baratino abakomoka muri Amerika y'Epfo ko igice gitora abarepublika ku vyerekeye abirabure n'abanyafrika mubona batoye bafatiye ku bibazo nk'ibihe byari bibarajishinga. Oyaza n'aba-Hispanics igice kinini yo gitora abademokrate mugabo abarepublika batanguye kubakwega. Abirabure abantu bava muri Aziya cyane cyane bakunda gutora abademokrate igice kinini mugabo ku barepublika abazungu benshi batora abarepublika muri leta turimo ya Texas. Uco usanga rero iyo bashobora kuronka ari abazungu bonyene ntiwotsinda cyane mugabo bashoboye kuronka abantu n'abakeyi bavuye mu birabure bavuye mu Hispanics bavuye mu bantu bavuye muri Aziya uco usanga batsinda kurusha aba Hispanic bamwe batangiye kujamwo mugabo igitigiri cy'aba Hispanic baracatora abademokrate. Umukurangiza muri make abanyafrika ubona nibihe bibazo bashira imbere batora he muri iyo migambi ibiri muri rusange ngaho? Ibibazo bashira imbere nuko nk'aba abarepublike cyane ntibafise programme zifasha abantu bo mu minorite canke zifasha abantu babimuka bajino cyane nivyo bibazo bakunda gufatiraho cyane. Ikindi ni nko mu bintu by'ubutungane naho ubutungane bwigenga perezida niwe anoma abajije yonoma abacamanza bakemeza n'inama nkenguzamateka. Mu gihe ca Trump yashizeho abacamanza benshi uca usanga ashizeho abacamanza bashigikiye politike yiwe. Twebwe rero tuvuge nk'abantu benshi bari mu minorite bashaka yuko abacamanza bajaho bafata neza ibibagenga n'ivyiyumviro vyabo. Kuba rero inama nkenguzamateka ishoboye kuguma ari demokrate birafasha. Wibaza rero ijambo rimwe abanyafrika benshi bahengamiye ku ruhande rw'abademokrate ngaho? Ego murakoze kumbaza. Muri aya matora harimo abakandida bakomoka muri Afrika mu mashyaka atandukanye. Ibibazo abimukira bahura nabyo byari ku isonga y'ibyo abatora muri leta ya Maine bari bashyize imbere mu guhitamo ababahagararira mu nzego zitandukanye zirimo na Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye n'umunyamakuru Jean Damascene Hakuzimana ukora ikinyamakuru Amjambo Africa wakurikiranye amatora muri iyo leta amubaza uko ubwitabire bw'abimukira bwari buhagaze. Biragaragara ko bwagize ingaruka kuko ku mirongo aho nanyuze nagiye ku masite y'amatora agera kuri 6 ariko wasangaga harimo abimukira kuva Somalia kuva Sudani kuva Congo kuva mu Rwanda n'andi hatandukanye muri Afrika baje gutora icyambere abakandida babimukira kuko nabo bari bahari kandi batsinze ku bwinshi muri Sena muri Kongere ya leta ya Maine ndetse no mu matora y'inzego z'ibanze. Noneho bakongeraho ngo dukeneye n'umukandida ukunda abimukira wumva abimukira. Uwo bambwiraga bose rero ni Janet Mills kandi yaje gutsinda koko nka governor wa Maine. Uyu Janet Mills yarahanganye n'umwe mu bakandida bari bashyigikiwe na perezida wacyuhigiye Donald Trump. Ari mu abantu bavugaga ko atemera ibyavuye mu matora yo mu 2020. Ese iki cyari mu bintu byari ku mitima y'abantu ubwo bafataga icyemezo cyo gutora? Abenshi twaganiriye bambwiraga ikijyanye n'irondaruhu bamuvugaho bamurega ko ari umuntu rude cyangwa uvuga nabi abimukira ndetse wabashije no kugenda akuraho imfashanyo zagenewe abimukira muri leta ya Maine igihe yari guverineri. Ibyo rero biragaragara ko babimwishyuye batamutora ngo abe guverineri nanone bagatora Janet Mills. Bigaragara ko ari cyo yagiye akora muri ubwo buryo bwo gufasha abimukira. Waduha nk'ingero z'abimukira bashobora kuba batowe muri iyo leta ya Maine n'ibihugu bakomokamo? Dufite nk'uwitwa Mana Abdi yatowe mu mujyi wa Lewiston akaba ava muri Somalia. Ni umwana muto cyane urangije college urangije kaminuza ariko yatowe kujya muri Congress ya Maine. Akaba ari umusomali wa mbere ugiye kuri uwo mwanya ndetse na mugenzi witwa Deka Darak yari meya wa South Portland. Ni umujyi umwe muri mu majyepfo ya Portland. Akaba nawe yongeye gutorwa akazamurwa akajyana nawe muri Congress ya leta ya Maine.
ndetse no mu nzego z'ibanze nk'abajyanama b'imijyi, nakubwira nk'uwitwa Payusali uva muri Ghana umaze kugaragara cyane nk'isura y'abimukira muri Maine, kuko amaze gutsinda ayo matora yo kuba umujyanama mu rwego rwa Portland, umujyi wa Portland, igihe cy'imyaka myinshi cyane. Iyi ni manda ngira ngo ya kabiri yongeye gutorerwa. Hanyuma se nka bimwe mu bibazo biraje ishinga abimukira muri iyo leta ya Maine bifuza ko bibonerwa umuti mu rwego rwa politike ni nk'ibihe, Hakuzimana? Abimukira barareba imibereho yabo, barareba uburyo babayeho, barifuza umuntu ubumva uzamura ikigero cy'imfashanyo yo kuzikuraho, barareba umuntu ubafasha kubona amazu akwiriye, amazu agezwe babasha kwishyura, babasha kugura. Barareba umuntu ubafasha kuzahura uburezi bubereye bose, ni ukuvuga ngo uburezi butabereye abazungu gusa ahubwo bubereye n'abirabura, kuko bigaragara ko bibagora kugira ngo bajye mu burezi basanze muri Maine. Ndetse n'ikibazo cy'imirimo, workforce, kuba bajya mu kazi bakabona imirimo itandukanye babasha gukora igendanye n'ibyo bize, rimwe na rimwe bakiri no muri Afurika, kuko bagera hano bikaba imfabusa. Jean Damascene Hakuzimana, umunyamakuru wa Amjambo Africa, tuvuganye uri muri leta ya Maine. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika. Urakoze cyane dirwe. Nongereho ko uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump wari ufite abakandida 300 ashyigikiye yavugiye ku mbuga nkoranyambaga ko ibyavuye mu matora bidashamaje. Afite umugambi wo kuzongera kwitoza mu myaka 2. Perezida Joe Biden nawe yaraye abwiye abanyamakuru ko azongera guhatanira gukomeza kuyobora Amerika.